Onia, me mobi biara akwaba ebe emergency Ghana TV so na radio ebra so se mo so for me de atwa go e de ba beso mo na wa wo hwe pictures ye egu ekuya na otum se Nhyira FM na story ni fra me de e ba beso mo na we de enso mo ache se boot to pa gidi kwa yen konko hwe de ama che se mentim ho ase ne wantwi aba omuntam mbra ne ba nso a mechire ma adwene ewa achie yen kohwe mra wakwaba anada na mebo wudin wo sede yi alangajwa na saya wo sere ma me panyimu wo se ye frɛ me alangajwa ma me o se de ntina fa alangajwa no obi na de to wa na se wa na de alang because na ye yi nkomo na firi ho nti wudin ne kire yase alangajwa awurade nyankopɔn Wana de to wo o baby na de say din ma wo ye dainty no de say din to wo menen na na etifi ye nyina na etifi ba nti say na fie hote no asa ho no ho ye zongo ho she ho na ho she nti say ne ye na mu no say na ifie so no mo pema so sem ne ade nti ne bi wo ho no ma o mo de ba ye kwa bi akot no mo se menko na ma se makoye de ti mi pie mu na me fiti pa os alangajwa we de unti mi ntake alangajwa na eba no o na eba no wo ni so she firi fiti ase be sinne to ani so she ti ago no mo no o mo de o beto mu o mo ni so ani so she dada ma me mo akwa babiem me mo akwa alangajwa na nna wudru ye bibi aboko wo de wona na ne bae ani yo wo hwe enne tiago aba enti wasam no ye nkomu bebre because ye di nkomu no bebre enti no wobebo wasam no tofa e di na opese tiago oye ne yi nkomu no firi ho tiago na ti we meboa wona ti we ma me ka semfa wuti nyeme so kwa me de ma me ba ne se menene ebeye ehihye bi na ehye na menene ye no ase o ma mana ama so na ne nuaba no so ensem bi a ogina fon so keka ye no e ma no san be hye me bufu enam se ne stade a me do mbebe nhira ene me me kan se me do me ba se de me na asma me no mo kan se enti ase anya adwuma na se tiago so me frɛ no na me nsa nka no na me nya no de a ene me de ba ha de me de ba de a bibi ababa be boko enu ntina nam so amemba sama wo kai enya akwada ne hwase asa wo se kasam foforo ma me ni abotre ma me mate agwa akwa aba kwa me mo akwa aba udin ni pa de sai Prince akode jare una aye footballer no pia o eno so obobo wonya adwuma eti ne wontimi hwe ne ba no ena langajwa nam so wode na ba ha ma menya sa na samnete wase na te wei ena na wo senya no kura se obobo na foto no wotwa no kura wase mun ne sai ayi ono sa tamana obo sa ball no de enye na se de na dwuma no me hu ne se ball no obo se foto no omutwa se me frɛ na kan so ne papa na ye adwuma me frɛ na bi o ha first na me frɛ na oso ne papa ene se ye adwuma yo nti ebi akwala no sika memu no ne ye wo kan sa akere me se adwuma no enye ne ono na eye na ne papa no yo ma me ye mfanto ene ye nkomkomo ne bobere akwada ne hwemu eti ni ama tiago aba ne tiago memu akwa aba biem sane wo ye meboa na footballers ya na mo hyeda na mo hyehye mo piese mo so de asomade hyemu na e ba che nye footballer bia bet my can say do the lifestyle there open life footballers nti na ma bo ma osum yenu nyina wabomu on na football name ne tiago na eno na man for the name bet registered name ankasa wo e bia obo me din she Google ana say ya Prince akode jare abet tiago no kotoko 2010 na kotoko striker be friend be na champion na me ne bobo police park and all this adi ni ma me say me bobo set tiago tino bi atu me din tiago na nkasa no obo team bay tiago no Liverpool o try o Spain ni friend tiago akantara wow to no din ye dia to wo tu bobo se wo no a piao mo kwasam ala ti bola ka tie pa o ala be pie e wo nhwa for na brapo ye hwe
Singer me beboa no wonya team kese wate. Amen. Wonya team kese na wabo abaye wate. Because so height no any sibia wo stature ne tie no wotimi kokọ wani ma beboa Ghana. Na yen hwe mami se woni ne baba wo. Woni mami. Okay. Also friend alanga duani bia na. Ba chom ne dey bi. O friend say. Ba che ye cham. Yes sir. Any mommy na ni so ase. Mommy na be mi ehunu za wadi alanga di o. Na mommy se woni ne baba abewo na wo hwa kwada no. Efie nwotwe no kwa be na wasem no. Ba cho no kwa se me ne baba wo. Minti minga se ma wo na me hwe no. Ene de ne no kwa ba cho. De wo ni se sika de me mani bi. Hye ho se na me month na week da bia me yeni week se mama kreka 8 years ni me hwe me bada nkenye ne no de mbeba hye fe ke bia ne 2 years to 3 years ko de mabada dada me hwe no na onim se de metie me menye nipa boni ni e wi se mintimi nka se obi hwe me ba ma me sorry to say ono ane na but me hu se obo no homode ti se obe kanya me no so no kra before says kana be de be ma akola no me di dwa bi emo 5 in 1 bottle no anwane ade e de coffee se de be no so be di anya ahode o ateme bana mame ntwantro enti bi ene se every week bia 100 cedis na menya and anya se ma chat was 100 menya bi na e buru so me ye ma ne buru sa but 100 na ye de account o se de enti o de me ba ha no enche nya asema di 1 month kra e 2 weeks ya na me send niska de enti e yes an se na me send niska ne de bia se de o kan Sunday anwumre bia na Monday akwa de ko school but okan se mi ma ne ye me ya enti na me so mi yi me ni no asema okan ni say na ma send Sunday enwumre sika no 100 cedis no seka ade eche Monday no on fan ko school enti Sunday na enwumre me Sunday no the Tuesday within that sa week na no sa frame say akola ne mpa bo de ko school asay and the trousers or the classes so atete and I say oh maybe I'm one year mintimi mba metoma no enti ba che ko onye estimate ne say okobusa am say na tie na me say niska kan anu on say dem who specific price no be bo me no and I'm so me de ma adwen to ho a force mpa bo ade e bi 30 cedis obenya bi na trousers so sa betima nya ne 30 but because say 30 na 60 cedis e bi obekọ no e be bro sa enti me say 100 say de be bro sa e bi da chita na o de tua and amini aba na so tie sa no ya no so say no so the 50 count which is within sa week na send 250 cedis 2.5 sada na me send this kana and the 2 hours no sa fair back say ne canteen sika and I'm so oh mama canteen sika de within sa week na send 250 cedis and canteen sika be the car sending the same me the car sending 100 cedis and I'm sada 1.5 count e count no betima dia dance na watch back sada na the week na and here 2.5 also sister also the be so I will be evidence on my phone so we see you know screenshot on my phone so many and sika or sending and media no ko momura on the course this is the message in the baba nti bibisa na say oh na mama obi a me no ba wo na say akura na say on fa niam 5 from breast school me nka say oba na me hwe ne mame na me ye be ma na say metima provide ade 5 ni mo 4 na aka ba ko ni mo ade mame ba no so ya adwuma pon no ko no so nya bibi no fan support me o ka chere me straight of phone say ne ba ne de wate ne ho ana me say oh mama me na me be ma wo say ka me kasa matimo no ba tan de na wate ne ho ene se sa de me so matimo nti obi anyi nani ene ma 2 weeks man say this kana na o de be ba 2 weeks pepe na sa so 8 years me na me ko yi akwa ni free hospital me na me tua bi ya o on ka say me me ntwantro nti o ka say 8 years me hwe na dem ya me say am 40 no akola no am 4 pe me ma say me bo am be nti obi timi ko ahunu ba bi no amani sika eda me ne na be frame no na na me no kan nyina che me say wadan for stagger wo kwa e ma me 50 cedi ba ma fa ma na hye botom akola no o smart de me bi o tibi fa na phone de frame I catch me say na dada na won send me sika e bi o frame we are 2 o'clock yes mo won 15 January we won 15 January ade chi no 2 for akwada de be ne ho agoro ade chi ya no 2 for yeah which is 16 sister date no 2 ono am say wadi 8 years or 7 good years akwada 2017 na me won 2017 it say emu na friend wonya 8 years pepe so do kana o kana last year so 8 years na wonya ndu sa yes wonya afie nwotwe no afie we na wonya afie ene wonya afie woche no ona se wonya papa se na fiti last year maka 8 years na besi papa se sabre ya sem ne ye se sabre de no ano 8 years na no wonya enti o ka se ade na o ka kanti asema me ka se na me se o mama
me na ma wo me ba Tiago enna wo kasa bebre enna ensem we nyina wo kan ye sika wo de ma no so de kotompa boa enu achi wo se frɛ wa bi sa wo sika foforo ene wo kan we nyina na wasa be su bi ese ye hwe ne esiesie ma bi wo ye de wo ne ba wo what you say de bi aya na me kasa wo nya ne wo ba wo a eya febo ko sesem bewu there is a bond tisa bond na wo se wo kipi pa wale foforo wo bond foforo baby eti maame ye hye kwanya obefa so na akwada no wo be so mu na waboa no wo hye ne kama na ma akwada ne ba ye wo kama enti nkiye ma ne ngo na at least maame nso nya no wonti ase kakra maame alanga joa ensama be kachira fa branti wunyina kamia ye sasa ne sayano na peso be se ne kire me ayi de kan kwa me asema ho kan bibiri sa no kese ne ho ayi mo yi pa akola we ni kase se wo be kan kora akola we wa utum sa akola we mekita no che kola no mekita no che wo kwa me menhaw akola we hu da etoda nansan akora abusun yenu ba abusun yenu sa de kwame santem ya eti se 4 years na me hu wani mu da edi enti na me sha akora ne sa se o ma me kire me bebia wo ukura wo me ni akora no kora ukura nya wonwa ba 4 years 3 years na me hu wani mu kora da na me kwa me enti take ya ne how is ha akwa ba ne wa enti 4 years na ntu hu kwa bi anim ntu fro ka na ba we na anim ana aye da atoda fi okwa na mani ewu me hwese nkola ne bibia be favor som papa no ne ade kwa me wutu mi da akula isa o ya se kanokore mame onje kanokore school bag kula kwa me school bag wato bi da na nu wo me yesa kwa me bag o yesa wato bi ato wo bebre ko bi ene me mama ene ena ye bisa wo so ba no me ba cho oba no odi amuano no so ye dia support kwa mame ya wa ye bi mame ya dia ne wa tumi send me ska kwa me be 4 years stay na me huna ni mu nyina mame ya na boa me mame hwe akwala mame ya na boa me ai wa na boa me hwe akwala no o tu akwala ba cha tari o be de yo no a e ba chumi tima kase ba o me ska na me akototo ne ma akobusara sa pa no sri okopra woni wa wura wada teacher ni be na aso nim no be bia wo school da be na akwa me wa be follow me say ye fa kwa we nko to school wa so ba na sa na wura school so ko pe school amana da mommy na te wona na manya sa kanokure mama chumi tima kase kanokure manya sa kwa me de wo kanyina sro wo manya sa mami so obetumi awo ya mama no mo bufu a ensema mo kan ye bebre ensema wo ka ben mesere wo fa nya afi going forward no me person be kana be yi ano na o so be kana be yi nsema wo ya 4 years wo so wansi wada mama de ntia se wa mama nkasa be me obi tintia be kasa de mama ne no kasa so kasa 4 years na me nkoda na gopo wata so betwa meka no kra na meka de ntia o kasa ne baba na de ne ko to school no I right sata me wo camp meet member that na gopo na nim na ne baba na betima ka no kra me na me send this kan ma no de akra na ko school ntia o me wo school mo no ku sare de ba na djuma be no e o de pato mu san se ne ba ne provide this kan na djuma be na de ba no ye wona wo send o ba send this kan ma o ba no na o ba no akọ e de akra na ko school de me ko wo ma me se wona send kan ma akra na betima ka no wo me wa fe de what ma me ya no wo ba no na o kanya wo buwa ne mi tibi o de akra na de me na me de akra na ko school mo me de akra na ko school mo mama se no kra be dia o de me ba mimi ni nko ma ne ba na nyankopɔ ne betima ka no mame se na mama ne kasa no o putu pressure so ati ase na musutie oba no so na ni mu ase 4 years mimi mba hoda mame na ya mame ya number no mimi de mitimi mpo mfra what store say ne number o me phone so metima provide ma so kasa opa metima yi ne number wo de yi mame ya number o me phone so o me phone so metima yi am trans obe e wo so ye fra na ya ama enti ne se bia de enti a o kasa betina se chese na o hu nani wo enti ne ye ne se bia ka wonu tum na pa ka chi wo kasa so ba wo kasa bebre so kasa bia meme mfa bibi mba anase se ya sa time wo camp mama ende no kre na me nko ho no but scan de me na me send this scam me send this ka even kra me send this ka send e din aka e fan to akra sa time me nya team foforo me be se me bo team no enti na me new player o me team be fie sa time no wa hu mani wo nti na eye ne se me mfa
but obeka no kura akura no betima ka no kura me na me send this man no said o me bi o fa din we ni to no opa won ka se ma fa din nyina ma ye ni nyina bet me me call in the presence of people who say me nie no enti na ba ma ne kasa me ti bi nka se ma wo ba na me ntompa bo amanda me ne ma me anam kuma se krom atoto ne ma no na ode koma akura no na me fa ba score so obeka no kura nko ade a so mama ya na nka ro kura mama na bi on ka bi nchira na me say mama so say the band provide ya on ka adwuma de band ya baka say bi adwuma say no we na ode hwe ne ba won o ba de tie na adwuma be na do on adwuma bia me ba mama ya sa creators school na wode akwa no koto mu no mama ya no akakra na ofiri ba yo ofira mama no na e ka mama adwuma be na wo ye mama okwa akra ba akwa no koto school mu me a na ba ta wo nya botre akwada no wo papa ofiti ya wo de akwa no na wo international school na wo do na na koto mu meanwhile wo papa bobo wo nya adwuma international school so mo bibia wo soro sabi ye wo school se wo fom ye mo betimi di akwada na kwa e dey 25 Ghana cedis o papa so nya adwuma mame mo di akwada ko to school mo bo papa na mane e so mane ba on pesa ne ba no be kwa ban school ha ne kasa kwame ne wo ka no ko pesa ne ba no be kwa mama me se me be fa me be o mi ntwantro o mane kwa ban school me asema obebisa me 10 years no na me kan me se me be fa akola ne ba me side me mane nko sa school no konche se me friend bi te kwa mo ka che me se ohun se enkla ne points na me ba no di nkola bi o krom kwa mo krom achi a omo na ba which be se school kwa ni wo fa ho enti na me yem se me se na school ayen to wo fa ho de ai international school betim kwa be fa akwa na ko baby enti se me be fa ne ko de me mane nko sa school enti me mana ko school me form nyina me woman na me ne wo ona ma keep form ni nyina school admit na ko ye nyina hete se me ko fa ne free ni na na nche a e ho no be ko school our afforce first school be love place or tech inside on I want to make kwa me yenhwe mame wada wuruma tobe ni nyina yen fancy ene tiago wona tia wo so frɛ na onfa so the different number frɛ na no afa tiago ye besrew mama eno enti sa eno me pa enti a o kan me pese me so so ne se obi wa abonti na o hwe ya beka se boy ne ye fucking boy mama me phone ni ekuta mi ntwanto me phone na animu ni akire nyina ebo ho akire na pai ena ma ye animu o frɛ me na mi ntimi mfa but no credit me hu ni number na before obi phone na me dey afraid back na maka chance mama me say o friend but no so nka se me boa me twanto mama onka se me kana enim sa onka se enim sa ehun ya nati kawa kuma to ye moate ai kwa me asa wo ye ku kakra unya mrantie ni bi o mani so wo hye a ka ka ba ko mo ka du me blesra o alanga joa ese die na wo hye free kwa me o me me chese ono no me no kwa nye sa da e wo na hu ni asem ka ba kwa bi ni so wo hye pa wo mfi wo kora sa ne wo tie ko mfi wo ko be twitwi afa so be kwa me wo form ti me sra wo so bra form sa bi wate eye ntiase e ba na nya ba wie ma ya busua wate ye hwe sika wo de ma wo ne 100 Ghana na what bia eson na what bia no ebi eno de endo Ghana no de baby akra no ko school no de so day bia na 25 cedis nti if I say 4 days na sa 1 million na tinka sana on va kakra nso so me boa na so we ni sa de na say ota de ba de aye on va kakra nso so na nka on fa mra we no 1.5 okra ye eye o ju kwa me wada wuruma e ma me kene o se ne 150 man na watch bia ama mpacho me de mini problem ya me ba okay ka me start 100 season dada na o ka se bia enso a na ma ye bibia fa o but one can be bia fa o se minim say okay man I am ya so de ma ba se ti ama fo nim se de me chewa bontin obi be gina be akasa titiago na anya hwe ma na story ni mu no se me de 100 series ni ma no ana o ka che me fa me enso a Eyerepa kama fight di bia kan mama mo bisa na say da me no waka che say enso oni kokko on kan che me say enso da ntimi say you okay with it ana anya say 100 na ma twa to ni 100 say me nya bi wo me ho na bro sa akra chenchena 100 na me de man yo me ye bi man bro sa on ka say tiago mame was 150 was so wate enti no na so bo so me 600 80 so ko nanim ebeboa wate enti no abusu ye sa komo we ye de besi tiago na nkasa biem wo de de yan sa na watche no ye be krata na wasan ye be san bi unya nkoyo wo be san ye be san no no so wasan na ye nsa na wona watche no wo be pesa wo de be fresh so ne de ama no ana so wo de be man straight ye pa dance enti me de mini problem bia metimi de ama mo amanisia so for now be ka me so me chema adi mi say se ni de my busy kakra me free camp bana e ba fia mentimi ntina sa o se me ba de be didi ntimi supporting papa ono ni studio tech junction ni so ko twa program bia me me editing bibia wa che me da ntimi so ni money ye
and say besanka akrane one of be a month or 2 or 3 months let's send the bibia man say me ho to me na me relax na me be fia me ama be fa akrane but o tia say mama the work and is we okay me boa me akrane hwemu na hia me akrane hwemu na hia na me ka Tiago no Tiago eno ana na ye de asi ye de asi na wo be twen ye wate en sorry say but wo be twen ye na ye say ye yi sam komo no ye de afri ho ya sensan krata na bibia aye kama me nkoma etoso mienu ma me nkoso aye tew ai ajia zenabu efri kononwo ena ene waba beka yensa ena nkomo ya yetena so eye Farida ya ofri ono so fri kononwo sa ena enra obaba beka yensa oba edi nyina na sa wode brand bi atena se wo ma twetwe mpana ebabam wa na panya ban first for eba mu no na che se ayeboa chi bidini emoje tuo nyinse ni mu abenedie kwaden na baba ife hu ene ade nyina no wa breyie na so busuafo na so ni mu enna ye na se ne kasa ye ene ye to ye nsa e de frɛ wona ne ba no me ne wo kasa na se no e wa ha ti ma me nko na me ma haja Zainab me ma no akwaba Hadia, salam alaikum. Umofe papa. Ebusia, Brace 104.5. Na Hadia Zenabu, ena yene kasa phone so. Ya Farida de na baha. Farida emoje tu no bosome enso nyinse no. Ma me ne umofe yie. Mami, one my catch also won't fair. Too much. And one no for say, mommy won't fair. What did you say? 52. Oh, one for the door. One fair. Na Obana, one Farida, you say, you know, maybe. And no, I'm afraid not only fear. No, maybe buying and sank. Okay. And an opinion is our friend is going rushing share me. Come say. And was a more to a back. I don't so con I will need to see I did with Nicono. Aha, correct. I was the patch. Okay, it's went to be a matmeboa, and yes, she wabba, and not so one be breakrano, na Farida, no de bo. Ain't in wabba, ye quaba. Mamma Farida, so a Farida, oh, yeah. Me ma so akwaba enra wo da yie na wo da he achom konongo enra so akokonongo na se na minim se wo so ni baabi da baabi a madam for bencha na mete ko kokro entimra me san ko back to konongo uti wadamfo nkyɛn me patron wadamfo na moje tu mu na ɔno no like ɔno ne ba hɔ no mu na boy na me ne nyam no betu no na akɔka kyɛ ne ma me sɛ bɛma foforo wɔ me nkyɛn patro saa bɛma ɛhɔ na ɔkɔda nra ɛna wasena ba sɛ bɛma na ne wo akɔda no wɔ ma me ne meboa tu bɛbɔ wasɛm ne tɔfa bɔbɔ ne tɔfa ne nne agya zena boa ha na yɛ ne di nkɔmɔ afa ho wate ti start Ewacho mami a woti wo yi ne baba ma e friend Suleiman Moro mene ne tnae me ne tnae no na yete kama mami ni me kɔ no hɔ no me kɔ mo no wotimi sisa ne ne makama me mami si eye bibia ti mami like boy ne ka kyerɛ me sɛ opesan kama ne wo na danfo bi ni ne girl na ide anyem ana me se me nya krado sɛ me wo ana boy ne sɛ me opesa me wo na o ma me se me wo a obeja crown maami scrampo san kan no manim se me wo a ono de opene na na nto obeje akran maami kasa me patcho ani e maami trimi ye me da se o se me wo kra na boy ni na ne kra na maami no ho no ono because ono ne mane etu boy na me ne tena ene ne baba ko pe afa yin se ne ba ya me 2 months na me ka kire ne ba no na ne ba ne me nyina ye ko dwaso na okutwa scan na say me nyim 2 months that time na asa ni suban bi se entokan ketenkete ntokan no musa asa ne me ba maami ho ana me de tu maami nanim me ne maami bi a me friend me soa man se abusia tenten me hu no me de me ye me soa na me de asa me ko tu ne oni me elu nyina ekọ maami no na maami so oni ba ne be de ba ne be kasa na ne ba na ba be ka cha ne se me de ne ma bebre ne siesie no entina ba oni ne ba ne be kasa
te oni ne ba ne be kasa no mente hwe bio ana msan akọ ofio msan akọ ofio me kasa boy no nka wo ofie mi ana mbusan se na wo maame we na se maame ne ba bi ya lenti no akoda no ho hospital ewo ya kro honma me to maame no hospital na me de tu na nim se esi aminim de ntia wo ba ne wo ye sante ene baba na nye den en kasa mame efi maame no maame se ai oni ne be kasa na oba anyi ma ye nja no na mkra maame na msan akọ back me fra maame kwa wo mfa anka menta ne ba no enti de bi me wo no ma na mfre ne ba ne se moje etumi o ana o se moje etumi na siam hospital ewo odumase hospital ana me de me fa aka na koduru anche bia no so bae ono bae no ka se na ono kra wanka sa me ho na doctor phone ka se ade me de duro aka na me se da bi me fa duro bi anya de enkan de ono na wo se me ko yi card na o me de be yi folder no me refie ma mfa na se me san bechi obi ansu no wa be kwa fa me sa yan kakran yes me ko fa folder na ma fantom because tare na se me nyina afo me ba ya ne ba no ko be ma na de okọ ana mfa se na de ntina wo no wo ba me nchen wo hospital wo nim se me ho mfam me ko fa ade ma yi folder na me ba ya okọ ana o se ani na on de on timi ntina ho nchasa ana de okọ da na junu timi nkita sika bia ana msa fa aka na junu mo se nka ma wo de na no ebie ni kwan se kam sori nante ba me sanya kudo sori ye efa aka ekodu mi kodu na be ma ni ho ma mi ne wo na ma mi bi eso aba ne nchen ewo de ntimi bo kokoko na obie ana me se ma na baba we ana o se baba de mi hu no me ne guso aye kana na baba no ye de e baaye ana o se baba feri de se mo je tunu na Farida ade asa tiwura dem na da na de chia na mbane de wako hospital ana me so me wura dem because moja ni tumu na me kwada na de chi na mansori a ntimi nwura dem maami anka hwe ne ba no so anka hwe na me de nka no mo ho me patcho ai maami moja ni tuwo moja ni na me na se maami anga na ka se me fa buta ne nsenso na me enhwie hu moja ne nso na enko maami na ka sa maami na kai ana me senso ni buta aso pa me patcho ai baba ni kura ya dance baba ni moja ni tu baba ni so ndo ntimi meka ntimi ya membra maami no na mba o se me nsenso nhwie hu moja ne nso na moja ne enko ana miami ede miami ko like miami ayi asa me nantin kaka na mdu kwa no me ha na mani su brimi because no je na film ho ne mu jaka oba wonyam na me fa madam fo bia ya fa ni solo na me solo mpa cha wa hi ana se ant o wa ni maama mo ho gas mo na me selo mo je tuma mani su brimi ntimi selo wa mi hia o mo ana o se de mentena wa ntimi hu se metana se yo se me yende yo me ti ana mo hospital ana ma boy na nka se ne ko bo obusia ana o ne maame ho no je ne maame ntoma ne maame so dress de blame nti ade chi ya boy ne so amfle me fra na onfa maame so amfle nti na ade chi ya o mo je mi to ade chi ya no be yumre mo na me hu se boy na aba boy ni nua pani bi a fa ni alaye e ba ho no mo ba na me gina ho alaye kwa na busa me se na Farida ho te sen na me se ye na alaye na nka sa ni bra pani ni fa wen card no ana o ken kan ye so mo na data na me man nka sa ma yamra akra na o da me mu so yemle to mo se betimi abansa akra ne be se sa yi ni no mo report ni no mo tregu eyinum ta alaye ne ken kan no na alaye se o ma ba ense aseye mo ba ba ya de ntino o mo pese me ho te se na me se me ho ye ona oni boy ne san akọ to oni boy ne san akọ na me friends me ka so ba so ba hwe me ana o si an o chena no pa o be ba ho ayi baba na bedu ye no no o mayimi madam fo na akwa ko bobusia sometime nya na o tefa that time na madam fo no madam fo solo no na me meeting nchen solo ni e wadam fo me patcho ayi wadam fo sese why madam fo like why madam fo boyfriend na wadam why madam fo o ma me wo ba besia wadam fo ne be ma wo ne te dem asama wo ke na me meti ne dem ba ono na onto na ote ne bra mo gas mo enti usolo no ajai de dan amawo ana wutim why adansi enti no me frɛ mami ananse o friend ne ba o se ne friend moro sa se no minim de other friend se ni nua o se ba o mu nyina fifie ba ko friend moro me frɛ moro no moro be ha ba bia meti o ba mi nkwan na obusan nti wo da ina me se ade san aya na meta oni be ma foforo nyim enso be ma foforo dem na woda onu na mi hu be dia mi nkwan kwada moro se mi ntum friend dem na yin sem no yasem we dia no odi o
eti de na koso nyina wasi no ohunu bi me pa twan ye woni baabi da wo da ba ma foforo da mo no na woni mi nyina na oni mi bia because ne ba ne na mania bia ne ba ne na mania nka me fra no ko on fa oni bibia ma mi ni bibia so mo diam me mo to so ate ba ma me mra agya Zenabu me mo akwa ababie mu ye ansam wa ye ka fa hwi anya de agya Zenabu ansam ne nye de wo so ye oba o on fa me ho so do sa pe so sa de ne sa wo me fra sa no me to wanu tum wo so fa no ba Farida listen ni panye nipa nyanya abotre na bisa wasi yasam wo so tenchai etoto boba park no so agya Zenabu na betumi ayo ba yi sa Ibranyame wasi wo betumi ayo sa kantam kura wo the Bible kura me do me nyesa wo ba foforo kura me hu no ono abetumi a kire de na me ne neti nya abotre ababa egbo yi mama kwan be na afa so awu no me ba abemu peni baba mo ne de kasaden pa baba man ne de na bae eno se obai ma wasini o am sino free he na ne o kire se oye frafrani am se de nyame ase yo na o papa mo te he no so papa o Nigeria o ma mi wo sirim no ma mi ba dwuso e be fa enema o de kwa no bia o sa ne ti abe ma si die unyanya asu but you I want to buy a food. I just say, a young family who was papa, and ask a woman, or send me a mount, a man, and I'm Hannah and I got for ma, many women be Casai, no woman. I mean, I know Casawa and I'm so microphone. I was saying, Casa de Marcasa, my own name. That an idea. Yaho. Enti nyensa sema mama walking no kure ni me ka kire me kan bi say me de wo nya me boa na wonyem na wo a me de me na de o me nko a me nchen sabra no oba ne nya mu no na wonyem e na wo sha se na wo kika wo asem na je sa wo kura wo peba wo penana ewurade agya Zenabu correct say wonu abai wo galanke to bebre ni nipa bebre wo me nchen 2 years na okache ne se senka wotimi wo a se o man kire na chi na yan konko mo bushia na yan tum se o yensem na se nyin se ba na kire se ya me boa na wo a na je na nyina yo ho na mutimi wo sa wa bra wo ba na nyen ne ho ade me kire se nka wo kire na chiri kwa na yan konko bushia no o ka sa kire no me ka kire no ono ani mama oba me ka kire o no kura sa wa se ka sa me ye kire na me so ane ba ne chen no ana o ka sa wonyim ye kire dabi oba ya na mu na de bia me start me toto na no me busa no abre bia me feel say me hu se na janie enti ye bese otibi ka kire me se omo de omo ya sikafo na wona na tete no enti wonim hweye aprakura wonim amakokura wonim twi da kuru bi mi mokodige na gumu wayuam na msitwi basi ma mentwi de se na mse yiro ho kakakakra na kirew sai mase apo asemi de me kirew bibia ye na ba ne sai na woya sikafo na wonim bibia wonim aduane ye wonim hweye aprakura wonim pra osi anyo ma me ya mama anye hwe ababa we na kasa men Canada Florida me ma esimisim nema enu nema me enoma se ne fa cho ama me ne ba ni di ne ba no so no adwa woni mekotwi na woni muchi me ni bibia e woni mekotwi ene de wada ma me se wodi mekodi je ne bo ni Farida wada ne wanu ya we se me ye adwa oh Fari mama me nkam ode nya botre wai me nya ma me nya botre wo se ababa we se wo se wo mo ya sikafo o papa ya Nigeria ni ena wo ma me nso so eye north sana obo ya Farida ne kai le ka kire wa na leta o ka kire me ba me misa Farida Farida o ka kire ma me se papa ya Nigeria ni
But I never mammy na me mammy mammy na catch na one na catch some me papa in Nigeria me sa ko fa mammy bi em so a e de na ba wo anim say eni I know ndi nkomo say de bia oba na ye no maninjo Sasa amre na atomi so ye sikafuo me pacho ye so wo de alamisi me boa ma me wo so wo ma me no ka kire me Farida no se Farida ne hwan ena me bro din na me sa kwara na wo ye nchen ha no wo se lamisi me ye kuro mi ni se wo de Farida lamisi o se Farida wo ka kire ma me se mo ye sikafuo mfi sika wo pa na papa ye alatani Nigeria ni ke se wo pega na ha papa ewura anya no kwe ma me ko na me ni nkomo me ni nkomo na wo se de e ko bia ma me ni nkomo antina fie na me to mo chen antina fie o so na yi ni nema na ato no na wa friend ba be ma ne se o ma yi me nema to Farida ka cha Farida do antina ko pese o penti wo picture mama wo sira wo mo se bia wo free ye anya no kwe anu de wo ye no ka se na atene brother nchen wo Accra enso so okotena ne brother me fa ne kwa Accra nti wono ne boutique shop e wa Accra enti me kunu e wo baba bi e friend Nura oso boutique wo nkran me kunu ko wo ma me ba se boutique no wo dia me kunu e wo babi e wo Afran Praise na me kwaji abofra na me de no ba me ho enti abofra no oba ya na abofra na peja kakra ti samire no mu no ka kire me se ne brother na ikwa burochire na ne yire no ne ma no kon kwala na yemienu na wo ho memfa abaya na ma no na onfa ne nko ho na omo so mo pa kwala na se dabi me na kwala wo me ho me ma ne mfiri me ho enti me pa che Nura de me ma no nko afi nso so oye me kuraba madamfo ebia me kunu wo no madamfo amekwa me ne ye bibia wo ho ono na me benya aye na cheso ni me kunu afa ye funu aye den awo ena mani ji akwara ono na awo abaya ena me kwaje no so enti me kwaje abafra no me de na ba ye me ka akire enti me ma na mfiri me ho enti oya no wase ne mekwa Accra mekọ ewo mu amama otimi kwa Accra ebi okoshemu 2 weeks na 1 week na wabasa na abusua wo ho de a enye problem ewo ma abusua otimi ko na waba no de enha adwen se wo firi ba bi ne bae enti no de enha adwen eti ba mi mami pe se wanyimu o penti picture bi kire wana eye mu se efie ye ba bi ofre ye eno de eti na ma mo accept na na dabi kanokore me hu no na me feel dabi mama dabi oso boutique wo kan enye saade Nigeria enye saade no tina me je no ana me ba de ne bae no papa Nigeria ni eti na ye woni wo ba ne se fie ye eti ne monye ne mra na monye sika ne bi ni mama dabi mama mama me fa chow e ma fa mani antu ni pe bia de so kase no ne hia nti waboso se me kire kwan e fa so be di mi nsam ne de e ko ba ya odi free me nsam wo hwi mu se ko no kwa okurum ha ya no wo me hu no wo be ba so wanyim na me se de yame asinti dwa so ya waka so ne me ba ne nyina akotwa scan di e no kore o mu nyina akotwa e no mba e no mu se wu enti mini ho me baaya no na wonni fie ana me se Farida won na baba se okọ no se ne bra afre ni nti okọ Accra ba nti okọ na mofra ne baka kire me se omuhu se okọ dwoso abakohia wo maame na mofra ne baka kire me se omutun so ogina se ho fa Accra na me se bia na okọ Accra ba enti enumu no na preko pa na me ba na baka se number bi afre no na number na afre no obusa ne se Farida ye ne de ya no so ye oba one ne tie eno se hey boy oyo ba ne tie sesen wunim ne sen no se me ne nyim kura no se nyinsa no wo ne nyim obi a me ne nyim no wo ba ka kire me se wo ne nyim nti be ma foforo ena fra wo ba no ebisa no Farida ho asam enti me de me ba no erebo me amane na me so oboa Farida wo ncha na wo kwa wo ba enti se nyinsa ba mu a me de me pe
enti eno na chire no em so okobisa Farida no na dane wone no kobisa Farida asam no aha na dane wone na abufu ano de na menyina ho nti obeba no wase Farida de abufu ayeden eko Chano me beti se wase oso Farida de abufu ko sabra no wonyem na wonyem me beti se wase me ne me ba no me so ma me nyinsa ba ya pam na firifie ono Farida asama bo mi asama wasi kan de ne wo de ne bo abra wo me ba cho sama me ne ka se boy ne be busa me sa asemo na me ne kunya boy ne wan busa me da wa ma bi wa mama hu so se na be ma ben ene fe o boyfriend ne se no mum na ne wonyem boy ne wo musa me da ana on kan che me so obi afle no on kan che me da na me ko fle maame na me ka se me de na yeso ano e de ne ba maame nchen maame ni om ka mo se officement mo se ne mete ba na mo si wo ye onti twi papa wo ye frafra ne da na onti mo si o ka mete ba menti minka oni me so ana e ka mo si ka che me so ana se what ni bana de record me aba chile ne say boy blood ya fle no say oni me na fa ye flu akra ho enti won twe ne ho ye de enfri me ho ne bana se biem ne ono ne ba ana me ka che me so an say ne on kan che maame ne say on fa ne on fra ne ba ne nka ho na ne ba ne boy record no na on fa sa na ma na wo friend no na mimi hu say nipa simesi number enti sa minji ndi maame ne sa that time na maame say on the on to me friend ba no na oni time onya time obe friend ba on friend ba ne bio Farida na be ma ben ene fresh o boyfriend me ba cho minu Farida ma o ba na fa na ma bia nchile mi o mo record bia so nchile mi da o mo record bia nchile mi da on fa na ma bia so anchile mi on fa na ma bia nchile mi to say ma bia na kai say Farida we unhwe wo ye sremni o Farida nya botre Farida mame nya botre unhwe me ka Farida sam wo ye sremni esrem amra amamra ni abane ye wo ho so wo ne be ma wo ho na wo fa na chi on sa mojatu na etuwo na wo ka ho asam no so wo nim sa nya kwa me pa cho wo nim sa ya kwa na nya kwa me pa cho anya kwa na nya botre me pa cho pa wo ya kwa da 26 years ena sam wo nyina wo de sie yi sa be ma bi afeche afra be ma wo wona ne te wo fe wo numum na ne wo wonyam me ba cho number na o se wa friend no boy ne mo so on kan kire me da o musa me so fra da se obi afle me on fa na me bi anso nkele me maami ya me ko ne nche me ne me so ano ana o de tu mani mu se ne ba na record na abele ne se se o me ho a samra ne me ko ba ne ncha ne bu be fu me enti fra o ba ne kai ni pa fo no na se obi afle ne ampa oyi na ma ne nyede enchile ye nyina ana se obi afle ne ampa ma na record ya oyi record ne nyina nchile ne nyina mpedifo ni nyina ntie bi maami antimi an friend ba no wa friend ba na me eba no kura wasem num ne sei eda okobo ne soa na mane no ne soa ne bae ne bube fu me o se okoka kire sa ne soa ne se ona me ba na nyem me didi na tam pam ye no ede na me se obae no obebusa me se de wo ye no ye na me se me ye de mama me ba na yare da steward enti me pantem kura kona de na ma ye no se Farida se woni baba eko obaka na me nyanya nsasem bia nka ena me kire ne se yanyim a wanyim no ena badabra baba sa number foforo bi ayede enso afre ne se nyinsa ne nye wono no baba ne dia wono no sa boy ne dia enti woni Farida nyina nkofie wo mi ni nyina akofie ema mo kokan ema Farida no maame ne sa be ka kire me se wa fele enti kasa wono kura kasa ti amen papa me chew na asam no ko tie ye no Farida ti hobi wa fere enti me ana me no problem sane obi kan efisa anya hwe say Mr. For yen she enti e wona baba wa iba me ho baba ma na because oni ha ki e fere no ya ta call no ya tie me fro ka no me ne ba nanim se hia me hu no na wa ma me hu no ada na wa no ko no me fro ka no na bo tere ya fere no because that call no ye ba no so no ye pese enyamu ntia me hu be ma kro me hu be ma kro ofre baba kan so una wakati wa for the dia
no ka ma be so bodia me hu ajaze na so bodia mo ma me Farida Farida so bodia mesaba mo so wate abusia fo ye mo ba eba Adom TV so ene ye brada ya tena se biem enkomo abeka ye nsa ye no nkomo ya ye tena so Farida ya wo firi kono ngo ai ene no wode na sem wode eba ye wo ba ye nyina no wo bona se esobuo ene bema wone na wo sobuo se wonyim ye bra wo fa mu emojatuo boso menso yenim ne kwate bayira ho mam wa wo awie abusua na nhwe akwada no ene no de case no wode ebaye yato ye nsa frɛ na se no ene bema no betene bema na mana senepe ena aba haja zenab ya ye ne no etie enkomo no na emu nsam no eni susu debi mame debia mekase wodi krade wasamba na woni bem yenyina wachi o ye frafa no no oba ne wo beka ne bekyere se de o kan ye no eye no kora na sanya no kore Farida bema bain ena fra baba so no wonyam me ba cho me nim onyi na mabia nchele me ana mami so oye record oyi nchele me na de na mami se me nim so ani na ko boy no mame nipa no ofra wo ba no straight eye de no onya wo ba no kra number o number no wo force me force bra wo say okwa na ofra na okọ so tu kwan a ofra na onfa e bo tu kwan so no adum no nti da ko ofra ya no pa bi e na be ma no fai ma so enti woni na nya nkasa na be ma ni yi number no anti nanka ofra Farida ena be ma no hwehwe Farida phone so no wo number kro no sabre na sabre ma no frɛ wo ba no me ba che be ma no frɛ wo ba no na Farida wai minim se no akra no ni wo ba no nchai oh okay Farida na sam no kura bi wo na opeso wo de te aso opeso ye smart wa ni nyina ka chew mama se menka se abofra no eye wo bi ba wane me batena ma hu se wono wane me ba no wo ho dia me kan dia e ba betwam ti se wase wane me ba no na nyim ya tamra na odi nyinsan ba ya wo sa ba ka kire me se nyinsan na se man kan chenso nwura dem fa mojatuo no nkwada o asam na wo kana me nwanwa man kan chenso fa nwura dem fa me se won fa buta nkokoro baba wura dem sha atade no wo se wono ne bag no wo be fae e no be fa bag no pie enti nyesa dia me se baba wura dem ne sha atade na woni no kwa hospital je ni timo wu nya butra na ya kasa uti ka so ya ba tan tima wonni machinko o yesa me kwa da hospital ba na ba hono be ka kire wo se wo ba ono na ba be twa hospital be ka kire me se Farida ko hospital ama ma so twa ba ba be twa ana busa sa wo ho ana wo se da bi okoto ne boy bi abrantie bi wana ka sa wo ba me ba no okoto ne boy bi wo hospital ho na boy no na hodi ne niema na wode call hospital Farida e be ma be no to ono ne kwatua aka no na yeyi no ne boy no fa wo mo kwan ena me say na Farida e be ma be anya no kule baba ba no na yeyi me baba ni pa odi anim na me chiri ya na me kita me Mr. Forifra baba no na ye nhwe so fo banyi bis obayi ne na si nyina sembe na peso bisa wo mo obadwa me da ase nyame nhyira ho amen mame misa agi asem mienu bi agia peso tutu anoma ho no de kire ze ye manoma korodin because they dikan agia wohwe ne story ne na asem o kan nyina ehwehwe maso awesome abaya mi agia se ne banini ha o che na asem ase no so o tukwan dada but abaya iso se wo fruka wo hu no enti ho agia nkyere maye menti konongo enra na me fra ne so momodin amra na na ye mre ku ase agia na se me bisa wo so firi konongo na ebe me say baba no wonni konongo me de me firi konongo na ebe me hu mami ojina odumase o faka me firi konongo na eba me ngira odumase me fo ase ka wa ya kwei me ngira kwan ho enti me ti kam wo do wa se jala black wo kasa unsuro nyame mama baba no wa ama mama odumase eba mama hia me ohun me so me hu nya wo de nya botere se wa ka o ma di kan mama baba wo omko no mo watapalai enura atama me friend no na me se bra na wa kina Farida ko nhyira me de me ko ho wono kwa no wa say me musa se da ben na nka ye nyina ye mra na nka wo ba na me se bomodin asa wo beba
na me de me sora no pa eno me ye frɛ wo ye ka kyerɛ so fa oba ne bra ye ka kyerɛ me de ne beba de mo kan mama na woni fie ma no woni fie enti wa be si na Farida hu no won say ye nte kono wo ye ti akwa wa be si na Farida hu no ya ene na wono asem wasema wo kan no me a enye because oba no oba na wa beduru ba bia no di nkombo enti woni ba bia wa beduru wana woni se wa beduru a woni se wa beduru enti o ka se wo de ne beba na je se wo san tutu anoma ho ayede agia question to so mienu am be free agia so no se agia ebra abaye ewo ye enyina bedu se akola wi adu pempensu yi o nana no wadi mfie sei e pa cho wa mam oda oba fie baka kire me se one baba nyem nyinsa na sei no enie no kure ni nyame enim ni mi hu ni biem enti mi nim se until se ne ya no ma be hu apofra no ana se enura mete call wo phone so ti wo de na wonim se wa wo kura so ne mi nim se na fu wonyem ye na wa be wo e ba cho brebe no be ka cho se nyinsa na sei kuro mu amba ya kwai ma me kura da brebe no be ka cho se nyinsa ana ju bia wo ba ye ho no no ka kire mi se nyinsa no asei Farida wo ka kire wasi se nyinsa na sei me pa chenya no kede na moja ni tumi no ana ba me ko ho nam ka se ma ba ba wen ana me cheche se mun mu che me gusu a me cheche se mun mu che na baba ne bai ana o se Farida sanso ne buta hwiegu moja ne so na enko ana o ka che baba se satale be si na ne Farida enko ana baba se wonde obefa ne bag mami na wo so be fa o bag mami asama wo kan ni ne was Farida ka bo bra o wo se me se baba ni wura dem fa atade na wo mun ko hospital because ma wo ya wane na sofo mimi sadia wo be fa ne bag na akọ bajo mimi sadia agia mpacho so ye muslim me fa cho ana Farida nso ye muslim na mpacho abaya iso oba ye no ogitu mu se oba ne so onwo wo so se onwo banana awade ne nyama mu na ankamofo ye nwale obi owo ogitu mu so se wonwo me gitu mu se won kira ye ba bi o papa won ye nya no ho ade na won mame eno de no kura ni nyame enu no sa pepepe na me kan no eno na waso papa ye say wo kina so maame kwa ha de kina papa kwa ha abadwa mami kwa Farida so nko so Farida bilonia Farida na mu woskasa ana wo sesa afom aduane di mami na kan mami mi ni Farida mami no wonni nkomo Farida o se na oda be ma bi dem me patron solo that time na wonyima na patron na nyima project ni onu ni nipa obu am ka da tam kan me nyima bia me nenam apututu you say solo no no wadada me patron dad me yinse no mu oni me dada ofim sa me ko wo solo no na da patron dad solo ni me dada obadwo akan se bi na so wadwene ni so ma me kan kire wo se so oba anyima obi ne na basa no me ku achire solo ni me dada so me solo no na da oni me dada abadwo ade twatwo amedi twatwo kwa no maami we Farida o shase ne akana asem no o yusu word bi maami we na pese bisa Farida asem maami na o tene nchen ye friend say me pa cho ye friend ma because na ye friend me say ye friend say Zinab adentina one maami kasa o shase o say maami we o kan sa asem no sa me kan ma ko 12 Mami we nko a na chese woni mami no wasem dada na iya no mami a wonim ne din na woni mami panimu sei kasa se ye ko na yi mu kura badwa sei oba enana no na uyusu mami we Farida obi ka to se umu ade obeje di ana umu mami na osom sei pacho enu de ma anka say ye bae ya wona mama de kansa because mama ni nim no kra no so aso person dan asem oba jo amawi Farida ujitum sa kwada no eye mama ne baraba ujitum ne bisa prensa ujitum say ye baba mama akwada yi wo se efiso onyemo ye akwada na wawo no nya nna kura wo ba ha ka wu no da Farida enti na woni baba wo sa woni baba 2 years ni wo fa akwada no nkokere mami nka woni baba na mame me bisa wasam na wo yi ano na wanya abotre wate mesa ba wo so Farida wawo 2 years ni
akwada ne papa enim akwada no edi entia me fa cho de entin say menyam no omunya o ma dwen say o mo ka me belay me ye mo operation na me da egi ni nyina me frɛ mami ti say me voice anu wakate no mami ti say me voice anu wakate no e mami de frɛ bla bia ono so na oni moro ne na omo yina fifie ana me frɛ moro na moro de baba ne papa nia e na mama e say ono omo papa no omo nana ne firi so no ono na Rida mun sem we die no kwasem firi so asenso futuro ho ne wo kan ye different from the mama yikan mama so be ka chane senyi nsa na se anya no kola like mama me mo akwa ba anya bramu na bebisa mama ni na se question pesa ubisa wo mo mama sam ne de ni akwada ne ka different from the mama ne ka the Freda na sem town the way on the mama ne kasa ekire sese mami waje one day bra ama waduane dia ma ba bia tena why ungrateful kwasem on ne kasa ti say opinion the size na me de mami we dia me kan ne say asa na no den akola kasa sa enti no ase me no me hu ne say akola no enya ba ma ne ba nya ba ma ne ba on enti no DNA no ebe kire kwasem se wutimi firi ho konkran ko se wa na wotwe na se de aje kan no kura dia se boy bi fai efa phone no frɛ na DNA ne be kire DNA ne be ko se fa da me nyini ni na nyinsa ya moja 7 months me de me nyini ni na asma me kwada wotimi akuwa kwada very healthy wo de obo hu se ebe kwa aba besi eno akra wo kan o se me kan ena na wo sade ato so big mama na akasa no mame yenye kwada na egu a nyinsa ya bosomi ato 7 months wotimi awu akra no very healthy eno yesi wo bi send message say ebia ye ne da but on wo kwada no bibi anya no eno ye HR so be sending message say o problem you are facing me sir but owo akwada no bibi anya akwada no which means say e possible mame but owo akwada no wo akwada no wo de bema na wo no na bema no ni mu hwe na wasi eni mu hwe ana wa fo machi educate na ba na bema wona na wo obetimi na chemanzo ewura yo kwa cooking solo social media kwa cooking solo ya o se mi misa ayi yenu aba no adabi ayi Farida kwa cooking solo se mi misa o se yo onyem ye no awo ye na agia oho anana onibo awan o ka kire no na so no wo nso a ukon ho se nyinza nanam se ase no anse yo mawo eniana sofo asado be yi ano no ma me nko ahoma no so na mema eye moro papa eketwa your friend saying Adams Mr. Adams memo akwaba eba Nhyira FM so na o ma ye frɛ wa wie ye nya bɔne ye pɛse ye hunu enioma bi ase enioma bi ye ntiase about wa ba moro baba moro ene Farida Lamisi wo mu ntam asɛm no sɛ woni mu a boye mu kakra ne nya mu ntiase ma da ne sɛ me de nim omo nsɛm no ho he because me de nya me no omo kra mpo na te me nim omo nsɛm no ho he ana me kra me nim de ya de ne be nya me number nti mo maduma mo ye duma na me te no se no phone bere ye ana me fa na o se umor one umor afanye nsen na umor se nsen ne nyene de nti me nkasa nkire umor na me sa me kura sa mo nsem wo ina no me nim ho de ababro nye se asem ya ofre ne ka kire me se omoja bitu ana wono umor se na ho umor so ansi nti me mfra umor na me nkasa nkire no me frɛ umoro no umoro ka kira misale na gɛ na nkasa nye de enfrɛ wo no are na ofrɛ wo no umoro ana o ba frɛ me ntimi nka nkire me sɛ ono gɛ na nkasa enfrɛ wo no ntimi esa no me efɛ wo ni mu hwe ntimi me ndi ekire nti a problem sai no kwa ntimi sima ndi na ndi ekire bi adi ntimi na me ni ho ayi pe mre bi esa be twem no ka kira me sɛ
ono wa ndo ofre moru ne so a wonfa na me say ato me to moru so asema na ka jira na say me ka jira no sa de na ga ne nyeden en frɛ no ana mi mum na be frɛ no oba frɛ ne o frɛ ne ma yeden ti ga na ka sa en frɛ no ummo nti ni ma asemu e ho yi bia bi na chese wo no ntimi ma ye nkyeremu bia eye wa ne wo moro no mi ntimi ma nkyeremu bia wo ta asemu we mu because me ya do se wo de baba wo de moro oza de omoro baby mo no ye no omoro. Oh, okay, I see. Yo. And you wish baba you better say baba Adams you better say yo must no mu bebre tu de better say baba na na here no. Big mama. Now guso ya okay. So for na ebisa. Yeah, I cooking solo. And say bisa no. O si mi misa no. Say Friday ameboa. Farida. Onyem ye na wo ye no. Owu ye no maami. Be ma na one ne we ye ne maami no. Odi nyinsa no ana akwala ne ko no ho se. Nyinsa na nam se ase no. Anse mawo akwala ni nie. Ana maami na anye. Ansa na wode ba ha na se onko hwe nkire no mama to febra pa choma anko ozo pede yi fa na onfa me fe o mo na no no ni didi matam o fre na wonfa no woni mo mfie o ma woni mo mfie on se ene na kwaku se me nka nche o se ase wo ya kola bone because woni be mo ne nyem ye enim ne maami nso age wa tuda ti adenti na nyinse na anse na owe ye no oso pensio adenti na owe ye no wanfa kola na nkofi ho ama maame no ampamo no wanya nyina so obi ayeden agina so na wo ka se me frɛ maame na onfa enkirebuo enti me hu ne se akola no ase ahomaso obi ewo ni mu ana me ni me right ewo ni mu nti onkyire mu ye pa na se akola we wan hwa ye nua be ma na ye gitum kura se ne ba enye because me ne wawo a me bate ho me maame te ho me so me wo ho woni me efie wansi ho da edie na epusi wa afi de ode ba yo papa wadawo ma yenya doctor ba ko wa homa no so Dr. Kofinti ma yenko na ye ne no eni nkomo about lady ni issue no so was wonyeme ye out of 9 months no 7 months was all bleeding and so a very healthy baby. Hello doctor, I'm akwa baba Nhyira FM so maybe also yeah wadawo ma yenya ne ntia so wo konfo Teaching Hospital. I am a consultation. Ache say eye baby papa na yenya wo ede efre me pa che wo doctor Kofinti efre wa wie yenya bone eno ye nsaka case bi e wo ha about 26-year-old lady na osusu se wo fa nyinsa wo fa ye funu na so nyinsa na for 2 months no eye bleeding sa o bleeding ya to 7 months and son of Mojanica, but oh, very healthy baby, and a bleeding no, and your sports there be a babu cloth in the money dear. You person who say your doctor. Is it possible, sir, or Baba for weighing them so about very healthy baby? Ayo, friends of my family, I'm moving to Chemue. What can I say? Bleeding no. Eye bru yes sir se sadia ene me gidi se maame no ye de ne ekọ hospital and also seek medical attention me be se me hu se okọ hospital ana se wankwa ame odo asema doctor bi sa wate me kwa me atono mama me so no ma wo me mpane tele bi ko ma moja wa bra yi moja ni tu wo no doctor de work any o say okwa o mo je ne tu wo no ma wo ne mpane na o mo de nsu asine so still na moja no gusu tu no for 7 good months asem emu no kwe no yes say be medical record say hospital no call ye no omo tro ne ho asem e wo ho no mo ba bi okọ ebi atata ni na no enti asem no kwe no be wo sa record ni mu enti be say me chese say ye asem no kwe say that the all can no cry na say no cry e be wo the hospital records na hospital call you know that is the first thing but say obanyem obetimi emoja betimi atumi ne bia
emoja tumi tu oba woni se period no efi asase no ekopem na wie nyina emoja betimi ayeden etu oba ha enti no me no de ewo ho no na de ba no so eye bebre different courses and de ba enti se eba se de si hye sa de na emoja tu ma time omanyi se na ye check on the news and Ankaza time now when you say 9 months na 7 years first 3 months and then the next 3 months and the third 3 months into first 3 months you find the first trimester second trimester you find the second trimester and the third one you find the third trimester into bleeding no muda two no tell you best ya show to what ba hospital now see muda only muda two tell you best ya show no kwa first one you be hwehwe kwan ti adekonti a obli na dzina time ko say first semester bosom me say dikana na say de tosom na say de tosom me nsa no na your friend say would e ba na e be hwe edzina most of the time say your first 3 months na ya na your friend early pregnancy bleeding no e bi ho na nyi say le person den e say ha nti most of the time ya na friend abortion and yes, Obi, I hear the agent say, Cat abortion, not to say, Obi, Akoda, baby, send you say them in Pentino. Your friend is saying, a young film, and you don't want a friend abortion. The Moody 2, it was our first 3 months, the Muna, the friend abortion. A form of abortion, there are different types. There was certain abortion, there was incomplete abortion, there was septic abortion, different types, based on, said, yeah, bleeding at the certain abortion, no card, you on my certain. The percent needs a percent say. They do acquire now, Bebano, more than Beba, the bedroom to be died. Let us say, needs any that so incomplete abortion is a needs no, I say, if you have a thing, and the beer came. You know, I know, because most of the time, the Mukotia could eat the Canada, a female mom. Aha. And now, the Bosonian say, these things, you know, if in the second trimester, I know most of the time, no, I never see the issue the term abortion, I never miscarriage. So the needs and economy kaka in the mood too, and also I need anything there. It me say a few times, sometimes you need anything that and then the third trimester last 3 months in a year. That last 3 months the oba. Let's say if you have a free, usually free 7 months, 28 weeks air core. Now now see mood too. I know there. I need because two most important courses a bit near yes and it need not to be cool. Your friend say, Mamma, no, any na first one, no, I in here by friend of Privia. I know you are not a shady and no abdi a colana. Jacoano, it's cano, a friend is saying, a shady and Cacadi, and I say, contrast and Catholic Siwo, I would not know hope, Nemudanering, eba, and with you come, and with you Quacolazo. And a back also friend of Bosch and be a shady and in me a colana in India, and so I will be a year, I will be also, and so it me too, to say the oldest socket. I say, oh, charge your phone out of the socket. I say, no, two, a socket, a friend is a charge. It's me, a charge to be two, sir, and a mother be two, my menopause and Ketua most of the time. No, a friend is saying, you are quite in Yakolano, some few times it's in Yakolano, but I am most of the time, a emergency, I will say, you do a theatre near Koya and Wojma. Okay, when you let you know, you were local courses. They do on my idea, Nama, I mean, not be war, not say. No, if you have vagina and mana cervix, no, and also to me cause bleeding. And also to me, I'm model to Oba, Sabi, Ewo, your friend is saying, first trimester, a bit to know, second trimester, a bit to know, 3 months a D exchange, so need now, on me, no speaking a fee. Aha, Tisana, a model tour, a woman say, no, sanity here. Doctor, Yada CP, and doctor. Eye Kofi NT or your medical officer El Confornoche Teaching Hospital and na case yet so from Konongo all the way Ebeka Yensa and yet so ababa what 26 years was so a fair flow out of 9 months no oblidi for 7 good months but always very healthy baby nana yentiase and ya for Dr. Penya wacha ya say possible but what's your medical records no ni wonu ni entia emoja for that long now so to me very healthy but yenya medical records you know Farida
o de onkrata na akọ hospital no ye de ma wo no ne doctor tro se eye wo no wo de beba ne enyamu ntiase because asa won sam no emfutro wo ho kakra futro mame eno na wo see de woto orphanage home meboa orphanage home bay nyank aspan omo ben filling station okay yo Catholic orphanage home Roman Ford ya wo Ashtown kwa wo twan ne nchai filling station wo wana de wo call ho mepacho udu police hospital no na de wo call ya na say wa na wo nante de wo call me person me change power de me call Central Police Station social welfare for be on omo na de me call social welfare okay Central omo na de wo call ye omo na de me call edi be na de call orphanage home Farida tie fro orphanage home wo say Farida bi ba ho wo mo be kai wo ye be ye no investigation no yo wo so mo na je wo hwe wo no wo ba ni nyina nyame nshira wo mo nyame enshira wo mo e say no what see about wo problem pa ne say acho e problem ne say omunya akra ni den omunya dey akra ni den omo say akra no mo je ni tumen nka moje ni tuma wasanka akra ni se ba an say dia na is akra na say mama san ba ase se ba no kwa ni be pie ni say den ni emrem omunya dey no mame asama Farida kan you why ready so mo be DNA na ya hwe sa kwada na ye moroba oba no why ready sir kakra wo ho mo betimi atua sadi na say this can eh mame bab akwada mi Farida si akwada na ye wo na na o mi jitum say sans nyin say no so say an say enti me nana dia mini problem mama to mo ba je na wahwe no mo de o de ne be ma me nko ade a mehwe na boa no na nko akodi ne pa kakra odi ne pa me nyahwe enti no de ma me a mehwe ne se wo ba no ye adwuma ba moro nanka odi ona otwi chana fo bi ka adwuma ne se ye no wa firi ho dada enti ana no se okọ akọhwe adwuma bi ne se wa nya nra me frɛ ne se omra fie na se na ekoso mambe ifu no bra obra mame wadawro ma yesrewo oba no osa no pe oba nyina me sei bibi egira oba no so wono no wone ne ba akotwe mpana woni omani bo ho a wonhunu wo so be na se won ma no na fe de no wonyem na oba no ye nsa ye hia oba no moro umur usad baba osad dey Van Dijk on dead na school on dead yai obani di no sama no ko school no na boys ne friend on dead eh enti wo hwe ehia on dead wa ha da be na ade ne beba pacho ene ye brada ye hia ne ha pacho be hia ne da be echina ye nwa na ye pe ochina yeso wo ba nyina on nam kono ho ti ye hia ne china tama me ba ye hia ne china mate mama wadawro ba me pacho wo si ye hia no mate mama no ne ba akotwe mpono wo de wo ya sew mate mama abusua ye da mo ase ya me di mirika ba no ne se de omo frefre me phone so no na ene de na wo ka no yo mame eti wo hwe ye be ye hia wo ba ne kyena fa ne bra e kyena wo kuo wo ba wo mienu nyina mo mra abusua ya da mo ase pi ya da mo ase munyi mi toothpaste no na abusua no kwasem se enno ne nkobo ni nyina asoso ja na unim se obrade ye tackle case na ye hwe na ye siesie na atumi aboa Fabag black no mame. On some gata o kan sa kwala no beto no alangadua emalo kakra. Melo. Aye talk me na bisu ne so. No be ade mo sadi ni anwa nyina abrewo. Alangadua mu se no entos ayi moko na oton ne nko nti eso weke. Ana wa weke na afama no. Akwala we boso mi obedi se esimele.
enzi anu nyina school fees nyaw na otua school atade nyaw na otua we nyina nyaw na otua ma me nko ono ne de ndie ye dead anu alanga dwa asem de ye dead me nko Fozia abaya no hu okay abaya no Farida abaya no ye obi a mape na asem pa Farida no yes mape na asem pa Isofu no hu so ye oba ya santo a Farida no yes oprema na ho Oze onim ojinu hudi she akola no ye abranche ne de ana akola no de nti a obi baka se ade nti na de dada wo ye no fa akola no enko ma me no te ya no e play game o adia no oze ya no sere o na yo no ise o ye pull him down oba sere wo camera mu ne station ha mama mfa penasem ma me no okuta snake voice snake voice no or the dead yes ajia twene so also aka sem bia na for years so bodua mu na Adom TV no me ensanya boa ne sa ma me akua betena se awiei na enen komo movie discussion said your bia 3 o'clock bia on Adom TV ye wazoye o ma me akua tena se e de dwumadie no ebraye ti wo braye sorry ya na se ma me akua etena se ye de ye wie e time to 3:30 but 3 o'clock de ma me akua ebesum na wato adwumadie no eso yeda mo ase what you say nyame adoma o chena Wednesday obroso hia yen chena na watwe ya pamu ampaye bedwa wo so no me no pepe na Adom TV asom ye de dwumadie ne ye de bebrem midin de oba adwa sofo oba ese wanu si Ghana nyina one wonya agye ese Ghana nyina ba abaya na ba so obi woto ne batwene mo je tu no boso menso wa wo anto akola na ntwene wa shakola abesi say so no so ne ba ni wanyini also fa na problem ko da ba ma bio yes abaya no in fact wa ya de ni fa ba bi wa ya de ankasapa ana tu no so on kan cho sa age abona ko homa wo o se akola no na se ba bia wadu no wa bere wada wa koda orphanage odi form ono so se so nanim enti no opre akola ne papa bana ba na wa ye ana wo so ba no ma me we out aka tense wo to me na so therefore masam kaka meka afa second case no ho ene se abai wei one na so no ase mentim ho ase bi nhede ne omuntem sa abai wei su ma me pani na to wase o tumi ka se maame no esa na wonya obu mfa maame no basa na wonya obu emfa ma wase wi enti won se ne yobesi fa akasa che na so no anya bia upon the esini nyina akra no oya wase nti at least also di ni die kakra ema maami ebia mase ana same maami ne nyina ye edin a wodi mana ebeyi ombe kasa obi a obu ade ana ase bibisa nti onye very careful order for me do besa na me kasa me ka enye nne ne be sorry nti mi so be like share na comment na subscribe so do for mama Mediana complaints, Macau. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision
evaluation if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.